Hadian kumbaar banay kinti pagkasurok Shillong Dawki NH206 Kladukun harum la lingkon Benda kasngi la plibiang ya katay kasurok Patsya banya hikali Kasimpor kumbaar banay ya ka company kabapintare ya kasurok Shillong Dawki NH206 Manpinbang at pinyasobyang ya kabinta jang kasurok kabaladukun harum la lingkon Kani kasurok kadkun no hak arpoy tarik ujiliw arja apnrew na kadaw jang kajing hapslap kabajur katay katan kajing hapslap kabajur kalapalong ikawa kapadan hakatay kajaka bantuot siya kasurok kapala pinjulor pat pintakut sendan yakaway kabenta jang kasurok Jual. Berapa ini? Ken? Buka kemai. Tidak dur.
Sige mga.